no opiefie ha afiafe mfie nan bia ye beto aba na Sao mina Fridays dem wa ha sao Fridays no so na me so asa ntu na opie ha mfie na so bibia wo ko de me adom me ho ye bibia ye fine na dia ba ko na me pese ya wo ye ma me medase mesre na wato skipping rope na enwumre bia before obeda obedware no wabobi health minister no aba no no ye beginning to do to me about 20 every night before you bath ebe me de yenye some few months to end the year no yen try sadie na me hwede ebesi ti that's your work matidok ye mame eba obi a wutie me bia nso yenye oza o take wo kono aba no asa betena wo take no kono aba nti wo shada nya exercise bia nya wo nko gym ne ade so betimi a wo dem no agene yo hia na skipping rope ene ya ye mame yenye kakra wo do ntimi 20 kura de 10 beginner kakra o kwaku wo de yenye enkote so nkoto Fiamma Kwata Makulu, host of Nkwenya Sharp and Nisani Awo. Be wa fa na bo ayi Tamakulu Nisani Awo do be ba. Abosome nkuna kwantuo. Emu won sensem bebre. Emu yare ni mu ama ni hunu. Tie Fiamma Kwata Makulu. E wonyi Nisani Awo bre. Enyi se won kasa nwie no na wanya. Enti kwasi adanyu mrevia. Radio no na amai Adom FM tie nyinseni ya wobre abono ngochi no maure Advent Voices oh nti so hu na ni ono wo hye he enso wo anim ha ya o nti no once a wo hye ese obo because e bia Dwaso Nsem listeners ni binim se kwasiada 8pm bia ye di nkomofa nyinseni ani awo nti wutie bia ebe me de na kwaku me da se pass wa me sa opportunity no se ye monyom nti se e mai nti hwehwe once a me de nyinsen one bi wa ha na nyinsen ni awo nso so jingle ne mai enyum no mebo enyum ne de mebo ansana we na poso mebo do the too much enti e sha sem se nkomo no modi bebre enti no ye boso de ama one man bi afei e na wo mu tie delegate obokrata no ne de abai se de wo ne owura sevia edi nkomo no majority for kire se wo se parliament speaker wo sa fra wo mo na nkomo bi wo ho so wo mu die na no so e wo ha enti me hu owura Alexander Afenyomakin so ne mfonyi da ha afei Dr. Mahmoud Baumia a wono tu franka ma MPP amanyoko se yesi ayi asofo ne nananom na defend no yesi wakokora wankasa ene e delegate na ebo sama ne no so ebo anim ha ene enro so so Richard Ahiagba ya wo ye director communications ma MPP wono so ehia kasa no wo so wahu send this for abopo bi the document bi ate so person de go MPP for hu anim ase intensa ken no so hu asemtu hu delegate o de anim ha pa na ayi vice presidential candidate Emma MPP Dr. Matthew Poku Prempenso na ese waje abafodi US so wa ha na enro so ye ne nya nti ye se next gen infranco wom serious wa yira ma praise for the kasa but o makohu no ora toni minta nti we say de yehu no but o mo sheda my the reason ti a obi no be fa no ana de tie ba ye de nyame ase ye sure say bibia nti no bibia nso nsi ye na fa de nti ma parliament say minority akwata majority no ho nsem no eno so de aba ha enchirechemu bi ba se baby sa nipa 9 na ye yi omoto akonya na nye 2025 de eno omoko we no omo ho dada enti sa asem no so no discussion akoko okosoa enti delegate democrat no kotu articles ya ani ma bi wo bi nsi da enti we no be bie ye ni eboama yen adusua eboama yen hunu mu Ghana hanya obia no nim Ghana constitution ni mu but you say article 97 there be na wotwe mienu bai article 97 clause 1 J and H baby na ayi speaker sade awie ye nti onu gina on authority so say am say wow ya ka we no nyina kire say okay nti no ye betimi amomo aba na fe wasa ko read the article bi kire say wono no being the speaker no or the authority na watimi call it off or what am say wow am say aje ye wo mra ko pe ne ni mo mra ho unni ma say mra ni ha so mu emra ba ko pe ne ye de ye aduma
so banko be ma jana so ana ne kai na so mra wa ho pa ya monta nkotu ye nyusu enti delegate na man bo eno no wo ba graphic mu nso a menka parliament de nbia because wo hadada kwaku nim se BC in so hwe no provisional naba ye hwe ni mu se ye fe ne se no ankasa beba na even before beba no ye se wo kwa market no bi no omo ene ma omo tonya omo ja to otonton academics books na say ho materials ti books ne ke ka ho no man say no nko no omo ton say ye do ni season strategy say no but the mechanism by this time sa wo fon to omo ne ma de omo so be because obani tree BC na da no wo kwotro na no afia mattress and like niam bi wo ho no mo a wonim say ede ya wo dia because esia sika no untimi nya no kutu bum na mfa nkototo e say no wo kokra na price nko e be kosoro before mo be trade exam say na price and the audit to ho e be kosoro obi be cash out den ti be sro mo enya ma ye start na to niam no wo yesa wo pale apa na sika ne na wo bum esa na ho akero nti e no ho asem no e na ayifo gaftram so ni momo ye budro nka bomu ko no stress anka be ya herbal medicines ye fan hye apomden si achi ba enro me ne professor atodankan etwetwen komo e wo dwumadi so na ayi professor prempe enso na ekasa wo pay 38 daily graphic 13 presidential candidates on ballot unnecessary edoso no edoso man wo so ahwekure be wie e be say ekotan ne akwa hwe obi ne akoto aba ho ama no enti eno so ne dia wode aba eno no daily graphic eno anso da ankode a me de beka ho ye Duka Teachers Health Workers Award set for tomorrow say no na make a difference kakra apart from eno no na momo accounts say nipa ya broso nipa wo so momo account me de ayo de 65 million transaction ya sika ya Sunday ya CD 1.9 trillion Ghana cedis sika ngo ya nugu so e kasa na pe obi bo send so ano no wa send dada it's way kwaku 1.9 trillion Ghana cedi no nti aya pepe just say pepe no azika we wo de buy Ukraine yi say nkrofo send nti enwo sam no day breaking so e de aba majority de ni na presidential candidate MPP Dr. Baumia ono so e de kire niema ahodo na wo say ayi Niema 33 policies a whole top 33 policies a odiaba and also what they some abanti kwaku menyum na ba wada roma nyinsa ni awo nti eno so wanza hwe well Adom 106.3 Emu yare emu amani uno ti afia mankwata maklo wanye seni ya wopre enu se onkasa nwie no na wanya wo na no aduro aboso me kwankwanti ebu won se sembebre ebu yare jenu wa mami wono ti afia mankwata maklo wanye seni ya wopre enu se onkasa nwie no na wanya wo na no enti kwasie danyo mrebia Adom FM Seni a wopre Apono mochino Radio Nona Adom FM Seni a wopre 106.3 Radio Nona Adom FM Seni a wopre Ti afia makwata makru ewo Adom FM 106.3 na obeyin shira. That's all. Do too. Why are there? Adumana